maandiko yanasema kwamba aliupenda ulimwengu, licha ya kwamba walimkosea, licha ya kwamba walimuasi Mungu wanadamu, lakini kwa upendo wake maandiko yanasema aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila atakayemwaminia asifanya nini? Asipotee. Licha ya kwamba tayari walikuwa wameshapotea wanadamu. Sasa Yesu amekuja ili afanyike njia ya kuwarudisha mahali ambapo angetakiwa wawepo, mahali ambapo angetakiwa waishi. Na ndio maana Yesu anasema mimi ndimi njia, kwa sababu amekuja katikati ya wanadamu ambao tayari wameshapotea, wako mikononi mwa mauti, na mauti inawavuruga na shetani anawatawala. Baada ya Adamu na mkewe kujifanya wanayajua maisha kuliko Mungu, akapoteza ule uzima. Sasa Yesu amekuja anarudisha ule uzima milele. Na ndio maana mimi nawaambiaga wanadamu mara nyingi, usije ukajifanya kwamba una akili kuliko Mungu aliyekupa akili. Hiyo ni hatari. Na usije ukajifanya unayajua maisha sana kuliko huyo Mungu aliyeanzisha maisha hapa duniani. Hiyo ni hatari.